la bête, ne vinet pas mai a las serradas. E pare plaser, ne dai tournot en lo hurrat de madame. Ah, lo hurrat de madame. En los barrats de Preșac. Entau trobar, e sunt pas los paneus qui mancan. Es qu'avet just ab deixar gabida per l'aulu horta do hurrat de madame. Despuix segles, que n'a vist a passamunde lo hurrat de madame, lo quite montagne qui bien nous soignas. Per l'escadenza, dezenat de crampes que stun bastides e chern pleades, pus turistes o pu monde do village tabè. Bon, uei lo hurrat de madame ne rapporte pas u pic, que cau dise que nu prou bestat. La bets, que so qui esperavat, cuchinas. Lo hurrat de madame, que iaco, il source d'aiga cauda, e aquest aclapadís que lo vestigi de las termes destrusides per las annades 70. Coneguda per las sues vertuts terapeutiques enta soignar las malaudies de pet, eczema, psoriasis o aute, car quei enquer a cauque curios. Perché lo hurrat de madame? Lo nom che viene de la reine douarière d'Espagne qui en visita lo hurrat de Preșac e se recadud amoureuse du loc. Que pevitarà darren là, la belas idees mau plaçades.